Poštovanje, kako ste? Poštovanje, sreće Bože, novogodišnja dobrodošli, poštovanje, kako ste? Hvala i vama. To sam čuo kad ću padne piše. Završava se tender, dakle mi za 10-15 dana imamo ugovor s izvođačem i on kreće da radi. Ništa mi ne vredi da uredimo ljudima ulicu i da na kraju plavi ovako. Mislim, krajnje rešenje je nama samo treba vaš blagoslov. Dobro, ali radimo i to. Ovdje je isto ovako, a ovo se zove 46 video, ima 4. Kako ste? Dobar dan, kreće rad. Eno li krećete, šta radite? Jeste, nabijemo ovo sa strane. Nabije to sa strane. Koliko vas ima ovdje?